Sithatha leli thuba kubingelela kakhulu ku-MEC wethu Nomagugu Simelane Mngadi, HOD wethu nabo bonke abahlonishwa bomnyango wezempilo. Namhlanje usuku olukhulu sila eDandi lwe-International Nurses Day. Ngingu-chaplain lapha emnyangweni wezempilo, umfundisi uMthokozisi Luvuno. Kunezwi nje elilodwa engifisa ukuba ngilidlulise kubahlengikazi bonke elitholakala encwadini yabaseGalatia chapter 6 verse 9 lithi, masingakhathali ekwenzeni okuhle ngokuba siyovuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangali. Umsebenzi owenziwa ngonesi mkhulu kakhulu. Unesi uthe yedwa enza umsebenzi wabantu abathathu ngenxa yokuba umsebenzi abawenzayo umsebenzi odimandayo. Kodwa-ke lithi leli vesi mabangadangali ekwenzeni okuhle, because abahlengikazi bayisandla sikaNkulunkulu eseluliweyo ukufinyelela la imindeni ngefinyelele khona ekulapheni. Unesi uphiliswa ukubona isiguli esifike singakwazi ukuyifunza sesikwazi ukuyifunza. Unesi ujatshuliswa ukubona isiguli esifike singakwazi ukuhamba sesiphakama sesibuyela ekhaya, because behind every recovery is a nurse who refused to give up on a patient. Ngakho-ke siyambonga uNkulunkulu ngabo, ngoba uthi besebenza ama-hour angaphezu kwama-hour kade bewahlelelwe ukuthi bazowasebenza, kodwa ngenxa yedemand agcine khohlwa omunye isikhathi sokudla, agcine khohlwa omunye isikhathi sokuthi angacheka ingane yakhe esesikoleni, afike late kuyoyinaka ngenxa yobizo lwalo msebenzi wokuba abahlengikazi. Siyakubonga lokho kuNkulunkulu, siyabanxusa futhi ukuthi bangagive up. Lesi sibani uFlorence Nightingale ayesokhelile ezungeza phakathi kwenkambi yamasosha elimele ewahlenga engathi singecime, zithi ifungo zonke abazenza mhla bethatha lo msebenzi nezenziwa sekuvaleliswa omunye woza kwabo awumhlengikazi eselele, azingapheli lezo zifungo zokuba bayayikhohlwa bona, kodwa okubalekile impilo yomuntu odinga usizo efika endaweni yokuhlengwa kwenyama yakhe, ngoba unesi ugcina engasiwo kuphela ukuthi uzohlenga inyama, kodwa nomphefumulo ugcina futhi eyumotivator lo muntu, ngoba abanye abaguli ngoba begula enyameni, kodwa bagula emphefumulweni okugcina kubenza badodobale. Kodwa mase befikile ezandleni zonesi kumele banakwe. Siyawunxusa futhi nomphakathi ukuthi ungabathathi kancane onesi, ngoba njengoba iningi lemindeni lihambisa abantu emnyangweni wezempilo ngoba lona selixakekile umuntu walo, bese licabanga ukuthi umuntu walo uzorecover within a day esefikile. Ngakho ngiyayinxusa imindeni ayifunde ukubambisana nabahlengikazi ey'ndaweni lapho kulashwa khona abantu, bakufunde futhi ukubekezela nako layini ukuthi uma usufikile phela ngosikhathi ofike ngaso, bekezela i-turn yakho izozigcina ifikile. Ngakho siyaba-encourage onesi, si-encourage imphakathi. Siyabonga futhi nabefundisi abaziphi isithuba sokude beyokhuleka ey'ndaweni la kunabantu ababuthaka khona emzimbeni, ey'bhedlela nasemakliniki. Bangakiyeka befundisi ukude beyohlola abahlengikazi noma bengayanga ezibhedlela ngoba beyela amalunga abo, noma beyohambisa nje imithandazo ngokuqondile. Kodwa emasontweni ethu la sikhuleka khona asingagive up ekubakhulekele inyanga yonke le nenyanga elandelayo. Ngiyanxusa emabandleni onke kube khona i-special slot la kuzonxuselwa abahlengikazi ukuthi uNkulunkulu abapha amandla, abaqinisa, abavikele, ngoba beza bethwele imithwalo eyehlukeneyo, kodwa with a hope yokuthi bakhohlwa imithwalo yabo, bethemba ukuthi uNkulunkulu uyosezogada ama-families abo. Ngakho bayidinga i-support. Siyabonga nakubayeni babahlengikazi ukuthi babavumele bezowenza umsebenzi obucayi kangaka. Nabo siyabakhuthaza ukuthi noma kwenza kwezinye ikhathi befika late bengaperform ngendlela befanele, kodwa basuke bekhathele ngenxa yomsebenzi. Siyakhuthaza ukuthi imishado yabo ingafi ngenxa yobuningi bedimandi yomsebenzi abahlengikazi abayithola bekuyona. uNkulunkulu akanibusise, uNkulunkulu akanandisele okuhle, niphumelele nemindeni yenu egameni likaJesu. Siyabonga.
amen.